Courtni dagi Mumbai Chasalo anti-narcotics day haste police ni kathalajak sakthar Mumbai Bodhjungnagar Amchaio Sokjakha Dalbidal Beremni drugs day Phekjaknai mani Khonwirok Chasalo bebagai 5,133 kg sidikran 12,577 bottle cough syrup 8,877 yaba tablet day 74.4 gram heroin Sokjakmani koktoma hatio opani hati dor 2.92 crore Korte hakutor hafangni dagi Mumbai fasalni shimi hakutor gonangai Dalbidal hasteo khlaijaka Dalbidal Beremni drugs day Phekjaknai mani Khonwirok shoksawi kibimani panda video conference ni bishingte drugs day Dalbidal Phekjaknai mani Khonwirok shokmani mangklino nainai hakutorni home minister Amchaio fasalni haikeno Chasalo anti-narcotics day haste police ni kathalajak sakthar Mumbai Bodhjungnagar Amchaio Sokjakha Dalbidal Beremni drugs day Phekjaknai mani Khonwirok Chasalo bebagai 5,133 kg sidikran 12,577 bottle cough syrup 8,877 yaba tablet day 74.4 gram heroin Sokjakmani koktoma hatiwa opani hati dor 2.92 crore Chasalo Tripura State Level Drugs Disposal Committee ni dagifang DIG PG ke rauni tuidul Mumbai khlaijak drugs day Dalbidal Beremni Phekjaknai mani Khonwirok shokmani pandao manjakha anti-narcotics day crime branch ni SP Sharmista Chakrabarti State Crime Record Bureau ni SP Sudarshan Bhattacharya te anti-narcotics day crime branch ni DSP Tarun Deparma First halte Chasalo bebagai 5 crore 20 lakh Phekjaknai mani khoni Sokjakha hni shaka Tripura State Level Drugs Disposal Committee ni dagifang DIGP GK Rao Drugs which are being why we are here बता दो पहले yeah वो थोड़ा बता दीजिए ठीक है today basically there is a regional meeting of drug trafficking and national security is being held in Guwahati where Honorable Home Minister of Government of India as well as all the chief ministers, chief secretaries and DGPs and anti-national task force IGs are meeting. As part of this meeting, we were directed that Honorable Home Minister will be seeing how various states, 7 states of Northeast will be restricting their seized narcotics. As part of that, we are today taken up the destruction. I am the chairman of the state level drug disposal committee and I have 2 members along with me. One is SP anti-narcotics and SP SCRB. Today as part of the thing, we have destroyed the ganja worth a value of rupees 2 crore 56 lakhs, 5,000 plus kgs, and fentanyl or codeine-based cough syrups value around 23 lakhs, yaba tablets value of around 4 lakhs, 43,000, and heroin worth 7 lakhs. Total drug disposal of all these 4 narcotics is around 2 crore 92,000 plus. That is the district what we have destroyed by burning and crushing. Thank you. 61. তিনি जों मजागो ड्राग्स डिस्ट्रक्शन जों फालिमानि अब तिनिनि डिस्ट्रक्शन बेलायनो स्पेसिफिक डिस्ट्रक्शन तामनि हिमालय चिनि दिल्लीनि होम मिनिस्टर अफेयर्स होइते कायसा क्रेस मेसेज सफायमानि तिनिनि दिनो चिनि हाक्टर करंगै अब कायसा डिस्ट्रक्शन उंनाय तै अ डिस्ट्रक्शन न वीडियो कॉन्फ्रेंस तै याखै चिनि हाक्टरनि अक्राफां श्री अमिचायो जी बो बायथां अब प्रेजेंट तंग याखै कॉन्फ्रेंस बो नायनाय चिनि डिस्ट्रक्शन बाहाय के खलायनाय अब बेसिकली आगिर जे डिस्ट्रक्शन खलायमानि अब हाइकैनो खलायो तफाना तिनि अब चिनि हाक्टर करंगै बाहायकै अब सामुं खलायजाक दं आबनो स्पेसिफिक नायनायनि बागै बेला इनिशिएटिभ काहाम अब हाय इनिशिएटिभ बेलायनो जों लामसगो
অবনো এনসিবি দিল্লি হইতে চীনের মেসেজ সপাইকা মেসেজ সপাই মানে বিসিং তিনি দিন जों डिस्ट्रक्शन बागै जों যত डिस्ट्रिक्टनि जों फायलायका जों अरानि एज ए नोडाल अफिसार एन्टि नार्कोटिक्स यूनिट क्राइम ब्रांच जों जों अबनो नायकलो जों तैदुल जेफ्रु डिस्ट्रक्शन आफ्रु चिनि याक्तै अब खायजागो हांकाय तिनि आबनि बागैनो अरव गोबांमा थाइनि बररबो फायजाक नरनि रिपोर्टारबो फायजाक लाइभरबो नुगुइ तंमायो लुकुरो हांकाय आबनि बागैनो चिनि स्पेशली हास्तेनि चिनि लुकुरोनि थानिबो अ मेसेज सगैनानि कक नायबो तंलायना गोबांमा भिउआर्सबो तंलाय हिने आं खाखाव तामनि हिमाले चिनि हास्तेव सिखला बसंनि बेबाक दफानि बररब केफेक मानै बे गोरोंगैया कय तंमायमानि बेलायनो वानामा सिंसा अबो हायकै जों प्रिवेंशन नारगमाय हायकै खबरनानि साराते कुनु लामा करै हायकै तिनि आबन बागैनो चिनि अब एवारनेस हायबंखा सगैनानि कक नायबो तंलायना गोबांमा भिउआर्सबो तंलाय हिने आं खाखाव तामनि हिमाले चिनि हास्तेव सिखला बसंनि बेबाक दफानि बररब केफेक मानै बे गोरोंगैया कय तंमायमानि बेलायनो वानामा सिंसा अबो हायकै जों प्रिवेंशन नारगमाय हायकै खबरनानि साराते कुनु लामा करै हायकै तिनि आबन बागैनो चिनि अब एवारनेस हायबंखा दिनै हाक्तर गोरोंगै दिनैनि अ डिस्ट्रक्शना जों चिनियाव जों तुबुमानि गोबांमा चिनियाव कन्ट्राबेन्स दङ कन्ट्राबेन्स गोबांमा दङ कन्ट्राबेन्सनि बिसिङाव पुइला चिनियाव दङ गान्जा दङ एरपरे कैप्सुल दङ टेब्लेट्स दङ हेरोइन दङ कफ सिराप दङ हांकाय चिनियाव गान्जा तिनि जों ताबुक सगैतं दङ अर सगैतं दङ 5133 kg हांकाय अबनि बेलु बोफायो बेलु अलमोस्ट 2 crore 56 lakh 65,000 फायो अब हाय कैप्स दङ कैप्सुल दङ अ जागाव 1375 कैप्सुल अबनि बेलु फायो 68,250 टेब्लेट दङ 7,512 अबनि बेलु फायो 3,65,600 हेरोइन दङ तिनि अ जागाव 78.4 ग्राम बिनि बेलु 7,84,000 कफ सिराप ताबुको जों हिसाब खालामनायको अब गोबांमा गय दं सरि बेलायखाने हामबाय कफ सिराप जों मानै पैखा कफ सिराप 12,577 कफ सिराप अब ताबुक केस खालाय दं हांकाय अबहाय म नैनि ड्राग्स डिस्पोजल कमिटि नि उंगुया कय म ल लेभेलनि डिस्ट्रक्शन उंगुय दं हाई लेभेलनि बो नेक्स्ट उंनाय हाई लेभेलनि हांकाय जे नैनि 20 lakhs नि साका जे बेलु फाइमानि अब हांकाय हाई लेभेलाव खालायजागौ हांकाय तिनि असक जलतिनो चिनि चाइटाव भिडिअ कन्फारेन्स उंनाय आपरो जों कहा Abahakino Chasalo Sokjakha 3,990 kg city gran, 9,416 bottle cough syrup, 33,525 yaba tablet, Hatiwa Oboni Hatidot 2.33 crore. Pula January Shalnishime 31st August Halmari Jora Manjaka 99,620 kg city gran.
Pula January Shalni Sime 31st August Thalmari Jora Manjaka 99,620 kg city gran 3,34,403 bottle cough syrup 15,76,580 yaba tablet tea 8,535 gram heroin. Rajakor agli nishme omitni koktum Chini Khorang. নতুন ভোর দেখো নতুন আলো আসছে নতুন দিন উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে বিকাশ মিটিং বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন